Munasqa hermano, hermana, Cuatesmanta noganchis tinkunacunchis kay lección de escuela sabaticapi. Libro de Salmos manta parlas pacanchi, hinatas chayamunchi hichari kay lección número 7 man. Mana sapaichu tinkunakuni kaypi manchayqa kayladuypi kasan Gualberto. Ichari maynaya Gualberto. Hermana Linet, Walilla, maynaya hermanos, que Guatimanta Cotimaycuña, Ari, kayladupi kaya Santa Marcos y maynaya. Hermana Linet, hermana Gualberto, imaynalla, manchay kusi, kay punchaypi, Guatimanta tarikuspa, Dios pa palabra más tama yacharispa. Pachi. No gaigo kusikuygu munasqa waqimasi qankuna kutichimuayku comentariusta dichari ayin kasaykichis gracias yanapawasqaykumanta hermanospis qillqarinku y ñawpaqman thaskichis cosa yachachiwasqayku kay quechua miski parlaypi noqaykupaq bendición kasan hermanos. Entonces noqayku yachaymunayku maymantachus qankuna uyarimuayku chantapis qhawarimuasayku. Ñawpaqman apaspa kasun kay lección número 7 maychus nisan ajinata. Munakuyneyqa hanaq pachakama chayan nispa. Piqtaq munakuynenqa Diosninchikpata. Reparaspa karqanchik Dios tata atiniyuqta munakuyniyuqta. Kunanqa reparasun Diosta maychus pampachanqa kuyakuyniyuqta runamasinpaq chantapis wawasninpaq. Qallarinapaq invitaykichik munasqa wawqimasi maskanaykichikta chay wasiykichikpi maychus kasan kay versículo de memoria ichari Salmos capítulo 57 versículo 9 y 10 imatani wanchis chay Diospaq palabrampi Marcos. Chay imagina ñawirisunchis imatataq nirishawanchis kay Diospaq palabrampi. Nin Salmos 57 9 10. Takiykunaqa hatun chasqa tata Diospaq, tukuy aylluspaq, tukuy nacionespaq, tukuy niqpaq. Munakuyninqa hanaq pachaman chayan, maychus phuyustapis pasaspa kan. Kaypi niriwanchis noqanchis Dios ma imatachari ni munanchis, imatachari tal vez mañakunchis o pachininchis, mañakunchis Dios manta chayqa chayan hasta Dios ninchis kama. Pay uyariwanchis nin kaypiqa hasta pasan phuyustapis. Si noqanchis tukuy sunwan Dios manta mañarikunchis, chayqa hasta paykama chayan. Pachi, maska kusiku yachay chaytay, phuyuspis ninki charikun y noqanchispaq munakuyninqa Diosninchikman hamun noqanchikman chay munakuyqa. Chaymanta hinallataq munasqa wawqimasi, chay munakuyqa será tukukuyniyuqchu Gualberto o Diospaq munakuynin wiñaypaqchu. Imanin lección de escuela sabática. Ari, hermanos, que hay lecciones manchay cachito, porque palawanchis, sí, may hatun tata Dios pa munakuyni. Kay pachapi tokurison manison may, imataq asun nisoma duración niyo, nisoma wakin ninku aceroga manchay duración niyo, o zumispis, sí, a veces duran, pero y más a tu paikunaga aquí niyo kanko, ¿no? Pero que hay lecciones neriwanchis tata Dios pa munakuyninqa mana akikuyniyo manchay hatun wiñaypa contita noqanchis o manchisqa mana entiendinchu y mayna realmente chay tata Dios pa munakuynin. Pero más que el libro de Salmos que hay 136:4 neriwanchis paypa munakuyninqa hatun. Pay munakuynipi tukuy imataswan kay kachito kay ñawinchis y kurin chaykunasta. Pero chaykunasqa noqanchista imatataq ruwanantiyan kawsayninchispi. Entonces chay transmitinin nos zikuchiwanchis may hina hatun tata Diospa kuyakuyni. Hinallamantataq zikunchis kay tukuy ima kachitos zikuspaqa noqanchisqa paypiqa tukuy sunquwan
creenanchis tiyan, porque mana creenchis chayaqa qhasilla ahí kaykuna kunanga ankay munakuyninpis rikuchiwanchis may hatun pay cuidakuwanchis wawanta hina, ¿no? Sapapunche. Charaygos, querido hermano ganga ama putikunaykichu tiyan, ¿no? Hinapi kay Salmo David nirillantaq y Señor kay sunquyta llimpuchay. Muchas veces huchama pictukunchis, como Zey David paypis tiempo picturpakorqa ahí. Yachanchis hina ñawirinchis Bibliata hasta ñawiriswan manchaga a veces ukunapa may hinata pay sumaq chiqanyantas isharqa, pero de repente parece que ala huchama pictiukuspa hina. Pero payqa mana chaypichu kidakun, sino sayarin y tata Dios manta zin mañarikun kay Salmo 51:10 niriwansi, Señor sunquyta wathimanta zuway llimpuchay, ¿no? Espíritu nihtapis musuqyachi. Charaygos hermanitos kay lección niriwanchis tata Dios munakuyninqa manchay hatun. Mana importanchu may hina huchamanchus pihtukusqanchispis, sino ganchis rinchis tata Dios ma de todo corazón tata Dios perdonawasunchis, ¿no? Porque munakuynin manchay hatun. Entonces, chayta nirisoma kay lección kay iskay diapi, hasta hoy mataban y aparisoma hermana Linet, Marcos. Ari chayman yaparispa. A veces imahuchamo ormas papis machay pqipakunachu kamay. Más bien a lo contrario, astawan Dios man seguina. Muchas veces Joaquín ninchis noqa anchata hucharruarpani. Dios mana perdonaba manchu ninchis, pero mana chayahinachu hermanos. Dios nin hamuy noqa llimpuchasayki. Hamuy noqa pichasayki nimanchis. Entonces Dios mak askana, Dios llimpuchawanchis tukuy imamantapis. Chay esperanzata chura noqanchis sunqunchikman imaynata kay rey David pektukuspa huchamanga Diosninchayqa uyarispa karqa ichari libro de Salmos 51 niwanchik ichari Diosninchayqa lingrinta k'askaykuchisqa Davidpak waqayninman yakiyninman porque payqa huchapi kawsaspa kasarqa. Chayta uyaritawan Diosninchayqa llimpuchaspa karqa. Hermano, hermana, pikunachus uyarimasanchik chay promesa noqanchispaq Diosninchik uyariwanchik, pero cosata ruana tiyan Marcos, Gualberto, confesana tiyan, ichari willana tiyan. Davidqa tukuy humildadwan hucha reconocespa payqa rerqa Diosninchikman. A veces no ganchinchis Dios ma perdonawanchu, pero manata declaranchis huchanchista. Wayup urapi no ganchis pacasanchis huchanchista. Mana Dios rikuanchichu nispa ichari. Ichapis chay pehtuyukuspa kanchis ma reparanchichu. Pichakuna tiyan, confesana tiyan, willana tiyan munasqa wawqamasi. Imaynata ruwarqa David chayman hinata Dios ninchi akayorqa munakuyninta pampacharqa tukuy huchanta. Chay esperanza kasanqanpaq noqapaq tukuy ninchikpaq ichari chantapis lección de escuela sabática nillawanchiktaq Dios ninchayqa ruwawanchik watejmanta ichari nillantaq imaynata crearqa kay munduta siminwan churarqa de ala nublado karqa nini chantapis kay lugar pega manima ordenasqa karqachu, pero Dios ruwarqa imaynata palabranan ruwarqa noqanchistapis watejmanta ruwawasunman ichari ruwanqa waq runata noqanchik ukhupi chantapis churanqa munayta runa masinchikman. Taskirispa ñawpaqman lección de escuela sabática nillantaq ichari noqanchis qhawanchik huchanchikta ichari Dios qhawan huchanchikta masqa huchasapaspis kasunman, pero Dios ninchayqa pampachanqa. Chay pecadunchayqa mana eternochu, sichus noqanchik Dios ninchikman rinchayqa ma eternochu pampachanqa chay ichari Marcos. Ari ajina hermana Linet ni kaypi
Dios tatanchis yachan imatachus washasqanchista, imapichus hucharishasqanchista, imatachus wansi. A veces noganchis runahina ninchis manipi rikushawanchu, manipi yachanchu nispa, pero mana chayhinachu. Dios ninchis yachan ima yankunastachus purinchis, imatachus hucharruanchis. Y pay rikuanchikña noganchis mañakunanchis tiyan pampachanan chay pecadota. Solo chay pecadosta chay huchataga Dios ya pampachayati. Pay atiniyo, pay tukuy huchata pampachanga. Amén. Amén, hermanos. Chantapis ñaupajman chayaspa nin ichari imainataka el libro de Salmos yachachiwanch askata. Primero, reparanchik, uhrunamasinchikta, noganchikta, huchapi pehtukusta, chanta mask'anchik Diospaj kuyakuyninta, imainata David mask'aspa karqa. Kunanqa chayanchik rikuchiwanchik libro de Salmos ichari, imainata chay suyakuyta haywawaraspa Diosninchikqa kunanqa takirina tiyan, alabana tiyan Diosninchikta tukuy sonqonchikmanta, porque payqa haywawarqanchik tukuy imata ichari Gualberto. Ari, hermanos y hermanas, que más cacutis que huchaga amenaza hina tata Dios manta carunchay munawanchis. Pero ni a veces zabiay nimpis ni suma iranes ahí, zabiay ni suma tata Dios taga cuando país zabia conchaga mana zonasta ñakarichinampa, ¿no? Sino ga saniachinampa. Amén. Ñasomanti, cuando país había conchaga man imata pirina pacho, si no estaban salvanaba, ¿sí? Entonces había ni para patar guajina, más cachito no son ahí. Mano ganchis patacho hina ahí, a veces Marcos Nergaigi, a veces venga kuy munanchi, no ganche. Ajina canchis runas, zapas, pero Dios pa songon ujinata. Ari, entonces que toco y mata zikuspa, maihina hatu munaininta, no ganchis takirikunanchis tian tata Dios. Takirikunanchis tian porque kananchis tian agradeces ahí, más cacotes que Salmo 113, 5 nirwanchis, paiga wasenga kashan hanapachapi, ya chanchis, kashan paisilopi, pero mana chay ni munanchu paiga hagayapi kashan y kay pachatata kongarpan. Al contrario, paiga zapazatu paiga kashan khawashawanchis, zikushawanchis, imaina kashanchis, imanes sitanchis, zikusawanchis, ¿no? Ahora, imainapi kaita no ganchis tokurisoma, kay Salmos 113 piniriwanchis. Pai hanas pachapi kashaspa, nira kahaypa mahamushaspa, paiga sagerga hanas pachawasintaga, ¿no? Hamurga kahaypa patama, wañorga huchanchis raigo, no ganchis raigo wañorga, ¿no? Pero hinayata pai koterin, pero kotemuñangata, chaypi esperanzanchis kallanta. Chayraigo no ganchis sapa punchay preparakunchis, sapa punchay takinchis, sapa punchay causayninchis tallimpuchanchis, ¿no? Entonces Espíritu Santo nitata sungunchis sapa punchay llampuyasha. Cheraigos, querida hermanita, hermano, amagan putikunaykichu tiyan. Tata Dios monakuinin hatun, chaypi kreenayki tiyan tukuy songo, ¿no? Entonces chayni risum cheraigos no ganchis agradeces hakana tiyan, cheraigos sapa punchay no ganchis yupaychakuna tata Dios, hermana Linet. Pachi. Munasqa wawqimasi t'ukuychaspaña kasanchik kay lección ninchikta, pero matukusumanchus sichus noganchik tokasuman kay tema importante niwanchichari, masca beneficio yuh kasan Diospaj misericordian kawsayninchikpaj. Masca beneficio yuh taq Marcos kasan. Manchay hatun mana noganchis umanchis pensamientos ninchis y ninchis caben mancho, ma entiendes un mancho, ninchina Dios pag munakuyninga alguien hatun, manchay hatun, entonces ma entiendes un mancho chayta hermanitos. Ajinamanta ajinata munasqa wawqimasi kay lección de escuela sabática uktapuy tiyayantaji imaynata noganchik kutichina tiyan. Ichari Dios paj kuyakuyninman. En primer lugar, niwanchik bendechispa Dios ninchikta. Imaynata bendecisuman noganchik Dios ninchikta. ¿Acaso runaskina mana munanchik Dios paj o mana maskanchik Dios paj bendición ninta?
Ari, o que mancha y tocurinapa ahí. No antes normalmente es una esquina más cancha, sí, tata Dios bendicionando. Pero más cacotes no antes para la llanchita, hermano chiswan mismo, y Dios bendice su chonispa. Ari. Cosa ya que chanchay, pero caipi Biblia ni antes, tata Dios te bendice. Pero ya tú conoces, no va con tata Dios bendice, ¿no? Cada expresión tata Dios te bendice, ni monai, y mana tata no va bendicima. No ganches tata Dios te bendicinchis, paita yo paichaspa. Paiman cascaspas despitoan, ¿no? Reverenciaban, más cacotista cultos mazispa, paipas llancaspa, palabranta la quispa. Ajinamanta no ganches tata Dios te bendicinchis, ¿no? Entonces, can causa niki pichayte choranay kitian. Quizás con gachanchis tata Dios bendicita. A veces bendición ya no vamos a recibir manos cruzadas de son ahí, pero no antes pues chorananches tienen partinches manta ahí. No antes esforzar con anches tienen tata Dios bendicispa. En segundo lugar, niwanchik yuyarikuna tiyan tukuinin ichari beneficios manta chantapis pactun manta. Munasqa waqamasi chay imaynata Diosninchik bendeciwanchik yuyarikuna tiyan chaymanta imaynata Diosninchik pactonta ruwarqa promesas ninta churan sapa ukninchispaq chayta yuyarikuna tiyan. Ichapis a veces noqanchik ima cargupi kaqtinchik o allinta llank'aqtinchik o ima reconocimientota hap'iktinchikqa kay patapi creykunchik kasqanchikta ichari chaymantaqa manipi waqharimuwanchischu y kuyuchiwanchischu chay patamanta qhawarisanchik tukuy runa masinchikta chantapis qonqanchik Diospaq bendiciones ninta maskatachus kallpata saludta qowarqanchik noqanchikman entonces chayta a veces qonqanchis pero kaypi nillawanchikta lección de escuela sabática qan yuyarinayki tiyan ichari imaynaqan karqayki maymantaqa hamurqayki imaynata Diosninchik oqharisorqa nispa. Tukuychanapaq tal vez yapaykuy munaykichis Gualberto Marcos, adelante. Ari, hermano, maymantata tata Dios mayhina hatun munakuyuwanta urqmurqasorqa. Mayhina huchama pihtus gamantata tata Dios chayachimusura wasima. Chayta ganama qunqanaykichu tiyan. Sino siempre tata Dios ma agradecimientoan kunan tiempo llank'akunayki tiyan. Amata makinmanta kacharikuychu. Payqa churasonqa musuq kawsayta. Payqa llimpuchasonqa sunquykita. David nik chay isupuan hina nijo, tantawan hina piskuay q'alata nik. Entonces, nison mayi tata Dios hatun munakuyninpiqa chay llimpuchaway nisqaqa tata Dios man kuti, tata Dios man chay deseo kutinanpaq ñapaqinman. A veces karunchakunchis, pero tata Dios siempre brazos abiertos hacia avances, ¿no? Entonces, mana qhipajawarispa ñanpaq masi. Pachi, amén, hermanos. Kunan invitaspa kayki, querido hermano, pikunachus uyarimusaygu, qhawamusaygu, umuykunaykita, oración ta ruaspa tukuychasaygu kay lección de escuela sabaticata, umuykuna. Diosnita tay, askata noqaygu kusikuygu porque palabraykita saqiwarqaygu, Señor. Chayman hinataq noqaykuqa graciasta qoyku qanta, munakuyniyta t'akamusqaykimanta noqaykupas, Señor. Ichapis huchapi kawsakuyku, Señor, ichapis llakipi, ichapis, Señor, noqayku juzgasaygu, atakasaygu wawqimasiykuta, yanapawayku, Señor, limpuchawayku sunquykuta, chayman hinataq munaykita churay, chantapis allinta llank'arinaykupaq kay pachapi. Mañarikuygu chantapis pikunachus uyariwaygu chantapis qhawamusaygu ichapis llakiniyuq kanku paykuna, Señor, yanapay, bendice, Señor. Chay favoresta noqayku mañarikuygu Jesucristo wawayki sutinpi. Amén. Tikunakama.